Лазиза Бафаева сокини вилояти Бухораи Ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. Вай дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафурови Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси кори тибби биологӣ таҳсил мекунад. 2 сол инҷониб дар хобгоҳи донишгоҳ бо ҳамсабақони тоҷикаш зиндагӣ дорад. дар ин муддат Лазиза дӯстони зиёдеро пайдо кард, ки ҳамешагӣ ӯро дастгирӣ мекунанд. Хобгоҳga kelganimizdan beri sharoitlari yaxshi, munosabatlari yaxshi, murabbiyamiz. муносибати ҳамсабақони тоҷик ва ҳам устодони донишгоҳ бо мо хеле хубу самимона аст. онҳо дар ҳама ҳолат аз мо пуштибонӣ мекунанд. ман шод аз он ҳастам, ки дар муддати 2 соли таҳсил дӯстони зиёдеро аз Тоҷикистон пайдо намудам. мо ҳамроҳи донишҷӯёни тоҷик дар ҳамаи маҳфилу чорабиниҳо иштирок мекунем. ҳамаи ин аз муносибати хуби 2 кишвари ба ҳам дӯст Тоҷикистону Ӯзбекистон шаҳодат медиҳад. ҳоло дар бинои рақами якуми хобгоҳи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 200 нафар донишҷӯи духтарони Ӯзбекистон истиқомат мекунанд. бораи онҳо шароити хуби будубош ва истиқомат фароҳам оварда шудааст. дар борбари аз худ намудани дониш ва мутолиа намудани китоб дар хобгоҳ ҳамзамон синфхонаи компютери низ ташкил карда шудааст, ки дар дилхоҳ вақт метавонанд аз он истифода баранд. тавре иттилоъ дода шуд, муносибат ва дӯстии донишҷӯёни Тоҷикистону Ӯзбекистон дар донишгоҳ хеле хуб ба роҳ монда шуда, дар ҳама гуна ҳолат дастгири ҳамдигар мебошанд. муносибати ман дар донишгоҳ раса нағз аст, чунки маълимош раса хушмуомила аст, маълимахошам имконотош раса нағз, компютерхонаҳошай, интернетошай, хосият дар омада хостиги цетона агар наёвед дар омада пайзан ёфта метавед и бо отдельно хона метаед, хосият тайёргарли каритон ба байрамо мешад, байрамо ба қатнашмиш мекунем. насиб бошад ҳамин сохим تا آخر کورس ما تحصیل گرفته تمام کرده همین ساخیم درس داده گوشتنه میخواستم. از شعبه رابطه‌های بین‌المللی رئیسی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک باباجان غفورov اطلاع دادند که سال از سال صف دانشجویان جمهوری ازبکستان در دانشگاه بیشتر می‌شود. آنها هم در شعبه روزانه و هم در شعبه غایبانه به تحصیل فرا گرفته شدند. گفته شد که در دایره تدبیرهای اندیشیده شده از جانب مسئولین ریاست و صدارت فاکولت‌ها با دانشجویان خارجی توجه خاص ظاهر گردیده تامین شرایط مساعد تحصیل و زندگی آنها پیوسته در محور فعالیت قرار می‌گیرد. گذشته از این با اقدام دانشگاه جهت جلب دانشجویان خارجی با چاره‌بینی‌های سطح دانشگاهی، شهری و ولایتی منتظم تدبیرها عملی کرده می‌شود. 2 سال اخیر در دانشگاه ما از جمهوری ازبکستان بسیار دانشجویان داخل شدند که ما حرکت کرده ایستادیم که برای آنها شرایط‌های خوب به تحصیل و استراحت را فراهم آوریم. حاضر در دانشگاه در شعبه روزانه 305 نفر و در شعبه غایبانه 3633 نفر شهروندان ازبکستان تحصیل می‌نمایند و اساساً آنها بیشتر در اختصاص‌های زبان‌های خارجی، زبان روسی، فیلولوژی روس، شیمی و بیولوژی و اینچنین در اختصاص متماتیک تحصیل دارند. دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک باباجان غفورov در سمت رابطه‌های بین‌المللی مجموعاً با 50 دانشگاه خارجی دور و نزدیک و مؤسسه علمی تحقیقاتی برون‌مرزی در اساس شرطنامه طرفین همکاری را به راه مانده است. یکی از آن با جمهوری ازبکستان می باشد. بیت مسئولین برای دانشجویان خارجی در دانشگاه امتیازها نیز پیش بینی کرده شده است. همه امتیازهایی که برای دانشجویان تاجیکستان است برای آنها هم مهیا کرده می شود و آنها به واسطه استفاده برده می توانند. مثلا خوابگاه، کتابخانه، در کتابخانه آنها می توانند امکانات‌های و امکانات کتابخانه را استفاده برند و شعبه روزانه باشد اکثرتشان زیاده از 50% محصلین خارجی با جای خواب تامین کرده شدند و برابر مناسبت نسبت ما اینجا چی نمیکنیم این از قرقیزستان است، از ازبکستان است یا که از روسیه است. ما در دانشجویان از
کره جنوبی میخواندن، از ترکیه میخواندن و دیگر کشورهای خارجی، لیکن نسبت همه ما یخل رئیست دانشگاه، راهبریت دانشگاه همین خیل چی نشانداد را پیشنهاد کرده است. баргузории ҳамагуна чорабиниҳо, таҷлили шоми дӯстӣ бевосита бо иштироки донишҷӯёни тоҷику узбек шаҳодати гуфтаҳои боло аст. чанде пеш бо ҷалби зиёди донишҷӯёни ҷумҳурии Тоҷикистону Узбекистон дар Донишгоҳи давлатии Хуҷанд барномаи фарҳангии шоми дӯстӣ баргузор гардид, ки дар он донишҷӯёни ин ду миллати ба ҳам дӯст иштирок намудаву бо барномаи рангини фарҳангӣ табъи иштирокдоронро шод намуданд. мувофиқи маълумоти омории соли 2021 ба Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 1648 шаҳрванди хориҷӣ аз ҷумҳурияи Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Афғонистон дохил шуданд. дар маҷмӯъ шумораи умумии онҳо ба 3992 нафар расид, ки аз он 362 нафарашон дар шӯъбаи рӯзона таҳсил мекунанд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоъотии имрӯз.